Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. شر آزادی عراق ل 2003 والهیکا سیاسی امناهی و سربازی لهم والاتی دروست کرد. او والهیا ریج بو سرهلدانا تیرور خوشگری با آواکی کناف ولات تیرور و میلیشیا لعراق هاته کرن. قناخ کانو بنمانا رژیم صدام حسینی دست بکر. عراقی کم گاف بر به دموکراسی هاوید. هریما کردستانی و تاکی سروک مسعود بارزانی جی بشکداری که کارا داوا کرنا عراقان نو دادید. رنگ نیازا بارزانی آوا کرنا عراق که فیدرال بید. که هر تشتی دا لسر بنمای شراکتی بید او دستور تیدا حاکم بید. بارزانی کارش بوی آرمان جی کر جبر کو ترساویا هریمازن سرهلدانا شر طایفی و مذهبی بو. پشتی 2003 و لدست پیکا دروز بنا پروسه سیاسی عراقا ویران بارزانی هوشداری جبن پیکرنا بنماین هفشکیه دان اوش برا داریم بغدای جواکان نیف دولتی دیار کره که او یکی دی عراقی بر باقارک ندیار او تعریف بد. جه کم حکومتا پشتی صدامی تا سال 2011 و وکیشانا هزین امریکی بعد دهان گروپ و میلیشیا هاتن میدانه کریارین تیروریستی گشنه گوپید که بغداد جه خواهی سری لیستا خرابترین و بترسترین باجار بوجیان پاراست. رایه داریم بغدای جیل سر بن پیکرنا دستوریو بناماین شراکت و هفپشکیا سیاسی بردوان بون هاوین سیستم کری ین دست سر کرنه ده راستا پیک حتی سنی دا آگیر شر طایفی هل کر که بدرجای هموان سالان سروک بارزانی هوشداری جد دا. بریانها اول سال 2003 ابو مصعب الزرقاوی گروپا بناوی توحید و جهاد دا مزراند و هرزو بیعت دار خسنا قاعده و ناوری خسنا قاعده جهاد البلاد الرافدین لهاته کرن اوری خسنه دگل حف گروپین جهادی اگرتو هرزو جواتا شورایا مجاهدین عراق پیکینا قاعده لعراق لبشکانی سربازی و جماریک لکتیبه و سریعی چکداری و استشهادی و بشی دارایی پیک هاتبون که ارشیان کوکردنوی هاوکاری بو. لپازده حزیرانی سالی 2004 لانجامی یکگرتنی چند گروپیکی سنی عراق انجمنی شورای مجاهدین دروست بو بلام هرزو هلوشایوه. لپازده چریا پاشینیا 2006 دولت اسلامی لعراق هات را گهاندن. ل 2010 ابراهیم عوات البدری ناصیار به ابو بکر البغدادی سروکاتیا ریک خستنی ورگرد. داعش هرچنده بوچونکه کو چکریا امریکا و روشاوایا او هنجی دبیجن چکریا ایرانیه لیوکرنگ ودان جبو برهنگار بونا ظلم و استماده سلادارین شیعه مذهب هاتیه هفدم جی داعش خزمتا برجواندین ایران و هف چپرین ویل لدوری کر و که هندک بوچونین دی دبیجن اوری خسنا تیروریستی هاته دامزراندن پشتی هندک گروپین تونتراوین عراق و سوریه هف گرتین او هف گرتنا دولت اسلامی لعراق و شامینا پیشو سیکا آخوان ولاتان دا گیر کری. فرمانی بغدادی و لجیر دروشمی کتاب یهدی و سیف النصر هندک سربازگا لبیابانکانی پارێزگای ئەنبار مووسڵ بەعاج و تل عەبدا بۆ مەشق پێکردنی چەکداران دروست کران. هەندێک بەرپرسیش ماڵی خۆیان بۆ ناو مووسڵ گواستنەوە. بەو ڕێگایش بە بەردەوامی چاڵاکیەکان لە ناو مووسڵ ئەنجام دەدران و پشتیان بە چاڵاکیە سەربازیەکان دەبەست. جبر کو هریما کردستان به درجای 1005 کیلومتران سنور دگل عراقی هیا آژانسا پاراسنا هریما کردستان چاودیریا کاهیر جبو روش و لوینن تیرورستان دکره با تایبت لپارزگین کرکوک و نینواو دورین کردستانیین در وی اداره هریما کردستان لکانونایی که از سال 2013 و بریاهاتنا داعش به 7 ماهان مسعود بارزانی سروکی هریما کردستان نور المالکی سرکوازیر وی دمی عراق آگهدار کرد که روشا موصل خرابه و ترسکا مازن لسره لی مالکی هوشداری بگرنگی و ورنگرد اوی خمساریا مالکی جی گمانا را دست کرنا موصل بداشه زیده تر نیزیکی راستیت کت.
داعش هێرشا مەزن لە شەوان نەه لەسەر دەهی خزەیرانە 2014 دەست پێ کرد بۆ یەکەم جار باژارê Mosulê ku duwan mezintirîn bajarê Iraqê ye dê kêmtirî 24 saetan da kontrol kir. Herwesa nêzîkî 70,000 serbazên Iraqî neşiyan rêgiriyê li Daişê bikin ku bi tinê bi kêmtirî 500 teroristên xwe hêriş kiribû. Piştî vê Supa Iraqê beref Herêma Kurdistanê verrevî, hêzên pêşmergeyî jî cihên wan girtin û bi dirêjayî 1005 kilometran li hemû deverên Kurdistanê belav bûn û deverên xwe parastin. بورينا دومهان لسر ورودانا مزن ابو بكر بغدادي بجلين رش لسر منبرا مزگفتا مزنا موصل دركفتو دولتا خلافت راگان بغدادي خوشي وك خليفة مسلمانان لسر منبرا مزگفتا مزنا موصل داناس کرن. پاشان هەموو شاری مووسڵ کەوتە دەستی داعش. بەم شێوەیەش قەبارەیەکی زۆری چەک و تەقەمەنی سوپا کەوتە دەستی داعش کە پێک هاتبوون لە چەکی 4 فیرقەی سوپای عێراق. داعش یەکسەر خێزانە کریستیانەکانی ناو مووسڵیان ناچار کرد، یان موسڵمان ببن یانیش دزیە بدەن. بەم شێوەیەش بە هەزاران خێزانی کریستیانەکان ئاوارە بوون و ماڵ و ملکی خۆیان بەجێهێشت و بەرەو هەرێمی کوردستان هاتن. بەدەیان شوێنە پیرۆزەکانی ئەوان لەناو بران و زیانی زۆریش بەر کریستیانەکان کەوت. پاشان دناوا مووسڵێدا دەست بە وێرانکردنê kir. 8,000 پرتوک و destnivîsên perdûxaneya Mosul û perdûkên zankoya Mosulê sotin û jina birin. Erwesa hewa berfirha teqandina avahiyên saziyên emnahî li nava Mosulê ji aliyê Daişê ve dest pê kir. Hemû bizavên Daişê jina birina sîmayê bajarê û berzekirina dîrok û şaristaniyeta wê bû. لورا باجارên Nemrûtiyê şûnwarî jina biro mozexaneya Mosulê wêran kir. Paşan mezarê Nebî Yûnus û peykerê Ebû Temam teqandin û dehan cihêndiyên olî û pîroz be taybet jiyên kiristiyanan jina birin. Erwesa bi sedan kiryarên komkujiyê di jî welatiyên sivîl kirin. پشتی دو مهین مانوان دناوا باجار Mosulê da Daişê li destpêka tebaxa heman salê êrişî sinûrên Herêma Kurdistanê kir. Li dûyî tebaxa 2014 dişarekê dijwar da di navbera hêzên pêşmergeyê Kurdistanê û teroristên Daişê da Daişiya serbazgeha Keskê ku dikevî te bakurê Rojavayê Mosulê da gîr biket. Paşî hate nava bajarokê Zimar da û roja dov Daişiya bigeyte Şingalê û wî bajêrê jî dagîr biket. Be vê çendê jî hezaraha malbatên Kurdên êzdî û musilmanên xelkê Şingal û derdora wê berevçiyayê Şingalê û bajarên cudayên Herêma Kurdistanê hatin û aware bûn yên neşiyan xwe qortal jî bikin. Ew jî bi hezaraha bûn hatine xîrkirin û di komkujiyên mezin da zelam hatine kuştin û jin û zar û berevdeverên destselata xwe revandin û jin û keçên wan jî li bazarên Soqil Sebaya firûştin. نسبتهم من أو كشكة يزدي هي مو شرفهم.
Devê çendê pêlên awarebûna xelkê şingal û başî ku cihên Daeş geştiye ku piraniya wan êzdî û Kristyan bûn beref parêzgeha Duhokê hatin û deh ser qeyrana darayiya herêm keftiye xelkê Duhok û Zaxû û Sêmêl û Akrê û Êsifnê de gel Hewlêr û hemû bajarkên dî dergehên xwe bû wî xelkê lê qewmî vekirin û li nava mal û mizgeft û qutabxane û saziyên hikûmî hewandin û pariyê devê xwe di gel wan da binîvî kir. Dezgehê Xêrxaziyê Barzanî û dezgehê Rewangê Herzû ji bo gihandina harîkariyên bilez di hewara xelkê lê qewmî hatin û tak û Kobanê jî harîkariyên wan gihiştin. نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو توانایەک بۆ پاراستنی خەڵکی لێقەوما و لەسەر ئاسی ناوەخۆ و دەرەوەی هەرێم کاری کرد و ژمارەیەکی زۆری کەمپ و شوێنی حەوانەوە بۆ ئاوارەکان کرانەوە و پێداویستی ژیان بۆ ئاوارەکان دابین کران. هاوکات نووسینگەیەکی تایبەتیش بە کاروباری ڕفێنراوەکان کرایەوە تا ئێستاش زۆرێک لەو کچوژنە ئێزیدی و کریستیانیانەی کە کەوتبوونە ژێردەستی داعش ڕزگاری کردوون. سی تباخە 2014 داعشê hêrişî şingalê kir. 360,000 Kurdên êzdî سی تباخە 2014 aware bûn. Aware hatine parêzgehên Duhok, Hewlêr û Slêmaniyê. Pitiriya wan li parêzgeha Duhokê bûn. Di rojên destpêkiyên hêrişê de 1293 êzdiyan jiyana xwe ji dest da. Daişê 6417 êzdî ravandin. Ji wan 3548 keç û jin bûn, 2869 jî zelam. 3300 revandiyên êzdî ta durustkirina vê dokumentariyê hatine rizgarkirin. Ji wan 1105 keç û jin, 337 zelam, 946 zarokên keç û 867 zarokên kurin. 3117 êzdî di dest Daişê de mayne. Ji wan 1452 keç û jin, 1665 zelam, 2745 zarokên êzdî bêsemiyan man. Ji wan 1759 bêbab mayne, 407 bêdayek mayne, 359 bêdayek û bab, 220 babên etîman jî di dest Daişê dane. 68 gorên bi kom li Şingalê hatine dîtin. Bi dehan gorên kit hatine dîtin. 68 mezargehên ola êzdiyan hatine peqandin. Jmareka diyar ji wan mezaran jî dubare hatiye avakirin. Di vê qonaqê de ji bo parastina asayişa navxweya Herêma Kurdistanê û komkirina zanyariyên hewalgirî li ser plan û arasta alivînên terûristan, civata asayişa Herêma Kurdistanê û Ajansa Parastina Herêmê be taybet kesên Mesrûr Barzanî rolê serekî girav li astê hewalgirî jî harîkariyeka ekcar mezin bi rêya komkirina zanyariyan li ser teroristên Daişê ji bo hêzên pêşmergeyî kiro êminahiya navxweya Kurdistanê jî gerentî kir. Her wesa rolê Ajansa Parastinê û civata asayişê di dovçûn û rizgarkirina revandiyên dest Daişê da rolê serekî bûye. Li dema keftina Şingalê ku hezaraha keç û jinên êzdî keftine destê teroristên Daişê, Ajansa Parastina Herêma Kurdistanê Herzû dest bi lêgeriyan û dovçûna wan keç û jinan kir. Hemû zanyariyên nihênî derbarê wan zanîn û dihanreyên cuda cuda ji bo rizgarkirina wan dîtin û jimareka mezin jî rizgar kirin. Rolê civata asayişê û Ajansa Parastinê her tinê ev nebû, belkû mefrezeyên wan li serê çiyayê Şingalê û hemû deverên bereyên li gel teroristên Daişê hatine danan û bi rêya hemahengî û zanyariyên hewalgirî berdewam hûrkatiyên kombûn û livînên terûristan de dane hevpeymaniya nêvdewletî û hêzên pêşmergeyî û herzû terorist dibûne armanca bombebarana firokeyan û agirê giranê hêzên pêşmergeyî.
لنافخویا هریما کردستان جی جبو پاراسنا خلکی هریمه هرزو آژانسا پاراسنا هریما کردستانه به بلافکرنا پوستر و دروش من دجی تیروره و هاندانا خلکی جبو هریکاریا دزگین امناهی رابو زانیاری لسر تیرورستان ناو هریمه به زودترین دم بگهین دزگین امناهی جبو هنده که هولاتی ببنه پشکک جی پاراسنا باجار و خاکا کردستانه پشتی رودان شنگاله باب شیخ ازدیان دیگل شاندکی بلندی جواتا روحانی گشتا دیوانا سروک مسعود بارزانی اوش برقبار کارساتا بسری گچ و جنین ازدی هاتی باب شیخ نشاخورا گرید و بچاوین پری روندگ داخل بارزانی کرد که تولا وان وکد بارزانی جی سوز دا تولا هر کسی لسراخا کردستان بویا قربانی دست داشه بی جداهی وکد جناب بابا شیخ گه و جهایت ازدی هاتنا نکمن هب 2 روز 3 روز بچوبیم از چجارا رونکت بابا شیخ بیرناکم من گویت بابا شیخ دابد تو هف بو جهایت هم باور بکر دلی من لی هنگو بریندارتر و از هنگو متاثرتر بس از دی بو عدی دمانگو شرط بیاسرح خول سر دانی من بیت ولی الواد جمرانه بکی چه گو کارساتا هندی اف کارساتا و صبر و خوش که برای میت زدیاتی دلی من بریندار نکرد داعشه بردوامی بداگیر کرنا دورین دیان کردستانی دا مینا جلولا سعدیه و حویجه لروشاوای کرکوکه و جالی تیرورستان و هاتنه داگیر کرن داعش لە هێرشکردن بەردەوام بوو توانی ناوچەکانی بەرتڵە و حەمدانیەش کۆنتڕۆڵ بکات و ئەوانش کەوتنە دەستی داعش و هەموو هەوڵێکیاندا بەرەو هەولێر بچن هەر بۆیەش مەخمور و گوێڕیشیان کۆنتڕۆل کرد ویکی باراک اوباما سروکی ویدمی امریکا اینا سرخط به تایبتی دما گفا تیرور نزیکی هولیرا پایتخت بوی و اوباما راگهاند او ده پشتوانیا پیشمرگی کن لپاراسنا هولیر دا The city of Erbil, where American diplomats and civilians serve at our consulate and American military personnel advise Iraqi forces. To stop the advance on Erbil, I've directed our military to take targeted strikes against ISIL terrorist convoys should they move toward the city. اول انجام به سرپرشتیان مسرور بارزانی شیرتکاری جوات آسای شهر ما کردستانه و به هفکاری هف پیمانیان نیف دولتی دشی داشه لحولی را پایتخ جورک عملیات آنها تدانان کاری وی جوری کم کرنا زانیاریانو پاشی پشراس کرنا وان بو ده دوفده همو زانیاری بریاوی جوری جبو هف پیمانو هزین پیشمرگی دهات نهنارتن جالیه دیجی و همو لوینن ویر خسنا تیروریستی و به تایبه جی لدماهیرشن خواه کجی دهاتنه کرن لپیش وقت پیشمرگه دهات آگه دار کرن و نارتنا وان پیزانینان گیانه پیشمرگه قارمان ده پاراستو اجیه بیشین کو آژانسا پاراستنی جی رول سرکی دوی جوره دا هبویا بەڵام هەرزوو هێزەکانی پێشمەرگە چەندین داستانی پێوێنەیان تۆمار کرد و گوێڕ و مەخموریان ڕزگار کرد و مەترسی داعش لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دوور خرایەوە لفی قناخی مسعود بارزانی سروکی هریما کردستانه راست راست سرپرشتیا برین شاری دکر پیشمرگی سنگرین خواه بهیز کرن پیش و چون داعش را گرتن اوش بو پیدا کرنا پشتابانی بو پیشمرگی بارزانی دست به بزاوین دیپلماسی کر و هرزو امریکا و پرانیا اولادین اوروپی اینان سرخط کمبونین سروک بارزانی دیگل فرماندارین پیشمرگی لهمو بریان بردوان بون با دانان پلانکا بهیز با بردامی آرگیری لپیش و چونین تیرورستان سروک بارزانی بردوام افشار بشار مان و نمان ناف دکر شار گلک دجوار بو به سرپرشتیا بارزانی دیگل براو کرو بسمام و همو اندامین مالباته گوندک جوان هر پیشمرگه جینا بون لقستا برین شاری کرنو دیگل پیشمرگه بر سنگی هوانترین ریخسنا تیروریستی لسر آستی جیهان گرتن
هەر نەوعێکی هەروکاریە داعش کردبی چارەنویسەوە دە چارەنویسە داعش برخودانا پێشمەرگەی ji çiyayên Şingalê û Zerdikê dadigehîte Kerkûkê bihêztir kev, ne tiveng bêdeng dibûn, ne jî hêviyên dayikên şehîdan rawestiyan, bedahan dastanên mêraniyê yên ku di dîrokê de nahên ji bîr kirin, bi xwîna Egîdan yên ku gotîn yan Kurdistaniyan neman hatine tomar kirin. Di şerê berhengarbûna tîrorê da pêşmergeyên parçeyên diyên Kurdistanê jî rolê serekî hebûye mêna Pêşmergeyê Roşiya Rojavayê Kurdistanê û Pêşmergeyê Rojhilata Kurdistanê. Erwesa Mihemmedê Hacî Mehmûd zêdebarî ji dezdana kurakê xwe lê rolê mezin di şeran de hebûye û çeperçûl net kirin. Barzanî li dûr pişikdariya endamên malbata xwe di şerê dijî tîrorê da dibêjît ew jî kurên Kurdistanê ne û erkê wan e û ew ji pêşmergeyê ezîztirîn in. Barzanî ku hemû deman xwe bi pêşmergeyê Kurdistanê nav diket, dibêjît wî peywendiyeka taybet digel pêşmergeyê heye, lewra ya rewanî ne pêşmerge li sengera bîto kurên wî li malê bin. Tîroristên Daişê hemû sinûrên hovatiyê derbas kirin. Demaldûra mirovekî kom dibûno li bin çendîn dirûşmên cudayên tund ew mirove ser dibirên, mirov gullebarand kirin û dîwaran da tavêtin û diracimandin. Hovatiya xwe nîşanî hemû cîhanê da. Li Kurdistanê jî bi şev û rojan dengê ambulansan ji bajaran xilas nedibû. Zarokên pêşmergeyan bi dilên xemgîn cavereyî vegeriyana babên xwe dikirin. Di navda jiyên mîna zarokên hûcamî hebûn ku qet çaverê nedkirin rojekê babê wan dê vegerêt. Ku taniha jî awriyên hûcamê Sûrçiyê şehîd di çavên hemû dinyayê de ne û di çerxê bîstoyekê de hemû cîhan şerm jê diket û zomên kamîran li ber perîşan dibin û filçeyên hunermendan jî li ser demê wî dikene girî. Te divê çi dilek hebît? Sê bira bi hevra di êk çeper û di êk demda û di êk cihda bihêne şehîd kirin. Dayikek çawa xwe rabigirêt ku di demekî da termên sê kurê wê li bersîngê wê bihêne rêzkirin. Lê hêşta ew dayik û sedan dayikên dî zêdebarî ji dezdana kezebên xwe berhevin hêşta xwîna xwe û zarokên xwe bo axa welatî birijin. Şehîdbûna sêbira em pêk ve di êk dem û cihda dibît piştî sedan salên dî jî bi efsane bihête dîtin. بەردەوامی هەوڵەکانی بارزانی لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و پاراستنی خاچی هەرێم و پێکۆژیان وڵاتانی دنیا هێنایە سەرخەت و بڕیاری پێکهێنانی هاوپەیمانیەتێکی نێودەوڵەتی دژی داعش درا کە زیاتر لە 6 وڵات تێیدا ئەندام بوون. ناوچەیەکی زۆر ڕزگار کرا بە دەستی پێشمەرگەوە. هەر لەسەر ئاستی دەرەوە بەردەوام مەسرور بارزانی داوای هاوکاری بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەکرد و لە گوتارێکیدا لە یەکێتی ئەوروپا مەترسی بەهێزبوونی داعشی خستە ڕوو ڕایگەیاند ئەگەر هاوکاری پێشمەرگە نەکرێت و بەشداری کاراتان لە شەڕی داعشدا نەبێت ناچار دەبن لە بەردەرگای ماڵی خۆتان شەڕی داعش بکەن. and using the Iraqi and the Syrian weapon in their possession. And they outgunned the Peshmergas. They had tanks. Hewlêr bû paytexta jinavbirina bitirstrên rêxistina tîroristî li cîhanê bi serpereştiya rasterasiya Serok Mesûd Barzanî hemû hêj ji bo lawazkirin û jinavbirina Daişê hatine bikarînan. Rojane jî mezneberpirsên welatên hevpeymaniya nêvdewletî seredana Hewlêrê dikir. Welatên wekî Amerîka û Kanada û Almanya û Astralya herwesa İtalya û Fransa û çendîn welatiyên dî jî bernameyên meşqê û harîkariyên serbazî ji bo pêşmergeyê dest pê kirin.
Civata asayişê bi serpereştiya Mesrûr Barzanî şîretkarê civata asayişê Herêma Kurdistanê çendîn kiryarên curî ji bo rizgarkirina dîl û xelkê sivîliyên di destê Daişê da kirin. Çendîn caran jî eşya bigehne di dilê deverên Daişê da û bêyî cudahiya olî û neteweyî bi sedan kes rizgar kirin. هێزەکانی پێشمەرگە توانیان بەرگریەکی بێوێنە لە دژی تیرۆریستانی داعش تۆمار بکەن. لەبەر شەڕی ڕۆژانەیان لە دژی تیرۆریستان دەنجی ئەمبوڵانسەکان لە ناو شارەکانی کوردستان کپ نەدەبوون. لەسەر ئەم خاکە تەنها پێشمەرگە هەبوو کە بتوانێت ڕێ لە پێشڕەویەکانی داعش بکرێت و هێرشی پێچەوانە بکات. هەروەک بارزانی لە گوتارێکیدا دەڵێت هێزەکانی پێشمەرگە ئەفسانەیی داعشیان تێکشکاند. Em welatiyên herêmê berkê xwe netewatî û niştîmanê rabûn. Pêşmergên şoreşên îlon û gulanê û cemawerê sivîl weke xwebexiş peywendî bi rêzên pêşmergeyî kir. Bedehan kurperweran ji dervê welatî weke xwebexiş li dijî Daişê helgirtin û hindek şwan giyanên xwe jî gorî axa Kurdistanê kirin. Saziyên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî rolê xwe gêra. Bi taybet kertê sexlemî û rêkûpiran û bajêrvaniyê bi şevoroj di gel pêşmergeyî di erkî dabûn û bi berdewamî xendek lêdan û pêşmergeyên birîndar çareser dikirin. لە وەسعێکی زۆر ناخۆش دابووین لە شەڕێکی سەخت دابووین لەگەڵ تێرۆریستانی داعش لەو کاتەدا سەردانی هەولێری کرد کە ئەمەش نیشانەی دووستایەتیمانە و احتیمامی ئەڵمانیایە بە کوردستان. Bi harîkariya hêrişên asmaniyên hevpeymanan hêzên pêşmergeyî dûr ji hezbatiyê û bi armanca jinabirina tîrorê û parastina axa Kurdistanê û hemû mirovatiyê li jêr serpereştiya Serok Barzanî berdewamî da şerê dijî tîrorê. Qonaxa duya şerê dest pê kir ji bo vegerandina deverên Daişê dagîrkirên pêşmerge ji haletê bergiriyê derbasî haletê hêrişkirinê bû. Ez şanaziyê hemû Kurdistanê dikim. Hemû Kurdistan bû me ya pîrûz e. Heme dar û berekê Kurdistanê. Bi serpereştiya Serok Mesûd Barzanî nexşek ji bo çawaniya rizgarkirina deverên dagîrkirî hate danan. Di operasyoneka berfireh da pêşmergeyî bendava Mosilê û devera Teleskofya Kristyanan rizgar kir. Paşî pêşmerge berev Zimmar û Rabîa û bereyê Xazir û herwesa çiyayê Zertikî çû hemû ew dever ji helgirên alaya reş paqij kirin. Hêzên pêşmergeyî bi pêşbestin bi zanyariyên Ajansa Parastina Herêma Kurdistanê û dezgehên diyên emnahiyê li Herêmê dest bi operasyona vekirina rêya çiyayê Şingalê kir. Paşan hemû deverên Bakurê Şingalê ku navçeya Sinûnê û gundewarên wê jî bi xwe vedigirin ta serê çiyayê Şingalê rizgar kirin. Serok Barzanî li serê çiyayê Şingalê mizgîniya serkeftina hêzên pêşmergeyî gihand hemû cîhanê. دژمنت بشریته، دژمنت مروایتیه، دژمنت گل کردستانه پک هات نشکاندن هیچێک وە کارەساتە هەندی ئەم کارەساتە سەبرە و خوشک و برایت مێ دزدیاتی دڵێ من بریندار نەکرد. Di gel wê serkeftinê jî navê pêşmergeyî li hemû cîhanê deng veda û êdî piştevaniya nêvdewletî ji bo pêşmergeyî zêdetir û zêdetir bû. Di rêwresmên Sarûja Karesata Şingalê da bi berhevbûna kesatiyên oliyên Kurdên êzî li Duhokê Barzanî dopat kir ku Şingal dihête rizgarkirin û tola keçûjinên Kurdên êzî dihête vekirin. هەر لەم کاتانەشدا لە ڕۆژئاوای کوردستان داعش شەڕی خۆی گەیاندە کۆبانێ و توانی زۆربەی ئەو شارە کوردیە کۆنتڕۆل بکات. ڕەوشی شەربانەکانی کورد زۆر خراپ بوون. هەر لەبەر ئەمەش بە بڕیاری بارزانی و ڕازیبوونی ئەمریکا و تورکیا هێزێکی پشتیوانی پێشمەرگە بە چەکی قورسەوە ڕەوانەی ڕۆژئاوای کوردستان کران بۆ ئەوەی هاوکاری شەربانانی کورد بکەن و کۆبانێ لە دەستی داعش ڕزگار بکەن. Karwanê trombêlên pêşmergeyî her ji wezareta pêşmergeyî ji paytextê Kurdistanê, Dako Bakur û paşê Rojavayê Kurdistanê
دنافا جوش و آهنگین خلق کردستان دا درباز بو او ایکم جار بو دیروکان نویا گل کردا ایزکا کردی سنورین سی ولاتان ببرید ل 26 چریا پیشنیا 2014 ایکم توپا پیشمرگی دنافا کوبانی دا هات تقاندن او پشتوانیا پیشمرگی بردام بو تا که همو باجار کوبانی هاتی رزگار کرن پاشان لسیزی چریا پاشینا 2015 سروک بارزانی فرماندار گشتی هزین پیشمرگی لگل فرماندارین سربازی کومبو دیدا دست بکرنا اپراسیون رزگار کرنا شنگاله هات را گهاندن و دمکی کم دا باجار شنگاله وگریا باوشا کردستان و رزگار بو به ویکی جی هشتش صدی آخا شنگاله هات رزگار کرن سپاس بو خدای مزن سپاس بو پیشمرگیت قهرمان و فرماندهت قهرمان و دوی روژا دیروکی دا داستانه که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار بگل کردستان رادگینم هەرێمی کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1050 کیلۆمەتر لەگەڵ ڕێکراوی تیرۆریستی داعش سنووری هەبوو. هەوڵەکانی بارزانیش لەگەڵ وڵاتانی کەندا و بەردەوام بوون بۆ ئەوەی پشتیوانی زیاتر بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کۆبکاتەوە. هەر لەبەر ئەمەش لە تشرینی یەکەمی ساڵی 2015 بارزانی سەردانی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و عەربستانی سعودیای کرد. پاش ئەو سەردانانەش هاوپەیمانیەک لە دژی داعش دروست بوو کە هەر یەک لە وڵاتانی ئوردن، بەحرین، سعودیا، ئیمارات و قەتەر تێیدا ئەندام بوون. بە ئەوەی گەرماتیا شەڕی و هەبووناوێ ڕێژا مەزنیا ئەوەرەیان دێگەل قەیرانە دارەیە هەرێم تێکەفتی لێ تنێ خەما سەرۆک بارزانی ئەو بوو گوهاریکاریەن زێدەتر ji بۆ پێشمەرگەی دابین بکات و ڕەباندیên دەستداعشê کۆپتریا wan Kurdê nêzdîban rizgar biket. لەو لەگەل سەرپەرشتیا بەرەین شەڕی بارزانی بەردەوامیدا سەردانên خوێن دیبلۆماسی و سەردانا تورکیا و ژمارەکە وڵاتên دیژی کرد. ئەوەی کەم جار بۆ دیروکانیدا تورکیا بە ئالای کوردستانê ve pêşwaziyê li Serok Barzanî biket. لە 11 شوباتی ساڵی 2016 بارزانی بەرەو وڵاتی ئەڵمانیا بەڕێ کەوت و پاشانیش چاوی بە وەزیری دەرەوەی ئیتالیا کەوت و گفتوگۆی لەسەر شەڕی داعش و چۆنیەتی لە ناوبردنی کرد. پاشان سەردانی وڵاتی فەڕەنسای کرد و فەڕەنساش پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە. بارزانی لە ئەڵمانیا دەنگی پێشمەرگەی گەهاندە civaka nêvdewletiyê piştî pişikdarî Kongreya Miyon Şenkirî û bo welatên Zilhê Selmandê ku pêşmergeyî bi wî çekê xwe kevin ve yê pêş hemû ciyanê ve şerê tîrorê diket. Bi nêzîkbûna sat sifra destpêkirina operasyona rizgarkirina Mosilê ku bonên Serok Barzanî li gel serkirdeyên cîhanê zêdetir û zêdetir lê hatin. Mîna serkirdeyên Amerîka û Fransa û Almanya û İtalya û welatên endamên hevpeymaniya nêvdewletî û deverê gotobêja serekî ji hemû kombonan çawaniya ji navbirina Daişê û herwesa efkariya di navbera herêm û wan welatan dabû. طبعا ئەو چەک و تەقەمەنیەی کە بەدەست پێشمەرگەوەیە من پێم وایە هیچ سوپایەکی تر لە دنیا نەیدەتوانێت ئەو سەرکەوتنانە بەدەست بینی بەو چەکانە. بنێزیکبوونا سات سفرا destpêkirina operasyona rizgarkirina Mosilê jî kombonên Barzanî digel serkirdeyên cihanê zêdetir û zêdetir bûn. Serkirdeyên Amerîka û Fransa û wezîrên derveyên Almanya û Fransa û İtalya rojane gotobêja babetê digel Barzanî dikir. Hemû welatên zilhêzên cihanê piştebaniya xwe ji bo hemahengiyeka berdewam degel herêma Kurdistanê di ji navbirina Daişê da nîşan da. لە 28 نیسانی ساڵی 2016 جۆ بایدن جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕاگەیاند. ئەمریکا هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لە بەرەو پێشبردنی پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا بەرز دەنرخێنێت. ئەمریکا لە وێبوارێ بۆ کۆبەی هێزên پێشمەرگەی دشیاندانینە مۆسەل دووە مەزنترین باژارە عێراقê بهێت ڕزگارkirin ji ber hindê peywendiyên wê li gel Serok Barzanî berdewam bûn.
جنرال جوزيف دانفور سروکی دست ارکانین هفپشکین امریکا بارزانی آگهدار کرد که واشنطن دیت اپراسیون آرزگار کنن موصل دال سرخط بیتو و هر هورکاریا که اپراسیونه ده به هماهنگی لگل پیشمرگی بید. لبیستونه ایلونا 2016 بارزانی و شاندکا بلنتیا کردستان سردانا بغداد پایتخت عراقی کرد. ودگل حیدر عبادی سرک وزیر عراقی و برپرسین بلندین سربازی کومبو. لە 15 تشرینی یەکەم دوو ڕۆژ بەر لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی کۆنتڕۆلکردنەوەی مووسڵ بارزانی پەیامێکی بڵاو کردەوە و داوای لە هێزەکانی پێشمەرگە کرد زۆر وریا بن و خۆیان بپارێزن. هاوکات داوای لە خەڵکی کوردستان کرد لەسەر پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام بن و تێکشکاندنی داعش و ڕزگارکردنی مووسڵی بە گرنگ بۆ هەرێمی کوردستان ناوبرد. هەروەها گوتیشی هەماهەنگی تەواو لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقدا هەیە. ئاشکراشی کرد هەولێر و بەغدا لەسەر پێکهێنانی کۆمیتەیەکی باڵا ڕێککەوتون بۆ ئەوەی لەسەر ئایندەی مووسڵی دوای داعش ڕێک بکەون. پلانا ڕزگارکردنا مووسڵێ لە ناوبەرا سوپای عێراقی هێزên پێشمەرگە و هەفپەیمانان هات ڕاگەاندن. پێشمەرگە تێدا دەست پێشخەر بۆ لە هەفتەی چریایەکیا 2016 پێشمەرگەی دەست بەهێرشی کرۆ ڕێیا دەربازبوونا سوپای عێراقی بۆ ناوەندا مووسڵێ vekir. لەگەل دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنê سەرۆکی هەرێما کوردستانê پەیامێکا ڕاستەی gelê Kurdistanê û hêzên pêşmergeyî kir. Barzanî di wê peyamê da got hêzên pêşmergeyî efsana Daişê şikandiye û naşarê tîrorê di qonaxeka Êklaker da derbaz dibêt. Barzanî ji pêşmergê xwast bi êkrêz û êkdeng pişikdarî operasyona Mosilê bibin. Li spêdehiya hefteyê çiriya paşîna 2016 hêzên pêşmergeyî saet 6 spêdê dest bi şikandina satirên tîroristên Daişê kiro ji sê beran hêrişa xwe dest pê kir. Pêşmergeyê rêyaçûna nava Mosilê bi Supaya Iraqê vekiro her zû hêzên pêşmergeyî ew devera pêhatiya rastbardin ji tîroristên Daişê paqij kir. دوای چەند ڕۆژێک لە کۆنتڕۆلکردنەوەی تەواوی ناوچەی باشیک جارێکی دیکە بارزانی سەردانی بەرەکانی جەنجی کرد و لە پرێس کۆنفرانسێکدا ڕایگەیاند هێزەکانی پێشمەرگە لەو ناوچانەدا ناکشێنەوە کە بە خوێنی خۆیان ڕزگاریان کردوون. به مرما سردانا یک جبرین شاری حیدر عبادی لگل شاندکا بلنتیا سربازی گشته هولیره و جالی سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی باید پیشوازی کرن و دانستاندن لدور داوی قناخین شرای رزگار کرنا موصله و روشا میدانی شاری کرن و هر دو آلیان باراستنا سویلان و آورین موصله به کار دستپیکی پیشمرگه و هزین عراقی زانین. هێزên pêşmergeyê Kurdistanê bi serpereştiya rasterastiya Serok Barzanî û bi piştavaniya Ajansa Parastinê û dezgehên dînên nahiyê li Herêma Kurdistanê bi dirêja 1005 kilometran snorên Kurdistanê ji tîroristên Daişê paqij kirin û parastin û hemû deverên Kurdistanê rizgar kirin. Herçende pêşmergeyî bersîngê rejima bajî girtibû û herdû şûreşînî îlon û Gulanê da hêza xwe nîşanî hemû cîhanê dabû. Lê dişarê dijî Daişê da pêşmerge bû nav û şanazî û sîmbola hêz û aştî û rastî û xoragiriyê. Pêşveçûnên pêşmergeyî bûne girîngtirîn nûçeyên medyayên cîhanê. Navê pêşmergeyî li ser zarokên jin û ji dayikbûyî hate danan. Wênê pêşmergeyî li ser tablo û stranên hunermendan li ser cilobergên welatiyên sivîliyên cîhanê. Wekî hêmayê serkeftinê hate danan, rogeşî û moral bilindiya pêşmergeyî bala hemû cîhanê kêşa. Hemû ev serkeftin û dastan pêşmergeyî bi çekên sivik û kevin tomar kirin. Lê pişikdariya Serokê Herêma Kurdistanê weke pêşmergeyek li berên şerî nihêniya moral bilindî û pêşveçûn û xoragiriya pêşmergeyî bû. Lewra di çerxê 21 da navê pêşmerge û Barzanî weke parêzvanên cîhanê û cengawerên azadiyê têkelî azayî û qaramanî û mirovdostiyê bûn û derbazî dîroka pirî serwerî bûn. Spas Serok Barzanî, spas pêşmerge.